sé lísún sa chin ar an scoil sarí sco a chanin. In dú a sin na deanad acalavan mu ceol Gaelic. Iscéin có u. Smis an McCaver sé neach ciúla honam agus be mí sein agus a chláirich ceol Gaelic. Iscéin ní ceol agus Gaelic na bheithe. Bha mi sé fatalach go bhí tin go ceol Gaelic, Bha mi hos mi clúchan an cólan ciúl nar bha mi céirplan déag, Bha mi seach déag mus dós mi tugalú an ceol Gaelic, Bha mi clúchan an cólan is sin hannig at fléir cólarí Noreen Vars nach Marin. An de neget se 3 huurt me karm me golle saas as a program television tuachjol. Agus dan notion hoos je me skribig går in Gaelic an de noos kjol duchel. Agus ham hier we skribig agus a klarig van de oorsen. Cóthach buairs an sil na Gaelic. Hu gemit den je buaier am sjenget ar an namisk a chamis meach gerin in je de smu taiko sé Tarmat Macalehen nach Marin. Dé rút a seaar a rain a ceol Gaelic. En roet de sjaar o haimid och roet down get in je graaf. Chortar am vi checkis or in Gaelic, vi stuur chortaren. Ach, ham is minige roet de sjaar a kortaren sé vi klutje a fianish sloag, vi klutje bio. Dé nor an Gaelic a Charlotte agus Carson. O femi vi fechkel noch lei seo. An je lang nog een record. Ilan na herig. Iscéin có u agus began mu ceol agus Gaelic na bheithe. So is mis Flora Scott agus ha mi idir páist gan cóisiir na scoile bá dáhíle sa seachtíag agus ha mi cuideach a chéin lumhéin genmh solos agus trads. Dé an rud a seaar a rainí le ceol Gaelic. So chaning na móden scas ha idir páist chomór na mo bheithe. Có Charlotte an ceol Gaelic. So ha mi dal gra Castello I an Castello McKeever scas gyda ba eisiau yn teacher ceol acin sy'n sgol sean imig bliana. Jean oran Gaelic is Charlotte. O, ceis dyd y fe hasit. Ok, ha mi dal gra Himin Sir. Himin Sir syra min am fawch bad y chrein tliach elin am hiolwig. Iscéin có u agus began mu ceol agus Gaelic na bheithe. Smis Jean agus sé teacher bunscola hudam agus ha Gaelic agus gaharit ceol Gaelic a bhí mar pársmór den bheithe an a bha mi go má óg agus na a bha mi sa bunscol hóisich mi sein as a chóisiad agus bha mi go má forstenoch an a dáhíle sochdiaag a tóisiach a bhí stúrich na cóisiad an scola. Dé an rút a seaar a rainní ceol Gaelic. Gach bliana bha mi go má forstenoch a bhí giúntacha cyú sia órain as a Gaelic mar párstin chóisiad. Ach féimi mi atachig a rút a bha cóistarúms a bhí bhuain ar a bha mi óg san ar a bha mi ar a siaf bliana gin scol agus bha corm acin a bhí scríbig órain Gaelic acin hín. Cóthach bui chuist an ceol Gaelic. Féimi mi atachig gyda Ian Costello McKeever a bhain scas thuge sin buai i a bhór chuit na scolaran na seanbáin. Dé an oran Gaelic is Charlotte. O sé ceist gomatúlich a sin. An dráasta ha mi géisteach trich rí ar canan ar ceol le Trial West scas sé mar brosnacha go bhí clachgach na Gaelic agus sé díoch óran ar léhan. O gur trúaig von ar a